Atam jaman jolga düşüp jüröt, zınada jüröt, baldары menен işi jok, 60'ga gelip kaldı. Jingilip ketkenmi de oylop atam, emne kılam deyt. Atаңыз жетелеп Нұрмұхаммад Қарыға барсаңыз, Нұрмұхаммад Қары балким жардам берет Касим мечитинде. Менин күйөөм мындан 4-5 жыл мурун маған 3 талак айткан. Бирок жиним менен жөн эле айткам, чын жүрөгүм менен айткан жокмун дейт. Азыр экөө жашай беребиз, бирок мен ошону кечке ойлой берем, кандай кылса болот дейт. Аны күйөөңүз менен чогуу келсеңиз, аны угуп айтып бере алат эле, мындай айта албайм, урматтуу бир тууганым. At baştan gelgen Marjan apabız бар eкен, siz joluksanız bolot. Sabahtan keyin gelip joluksanız bolot siz. Marjan apa at baştan gelgen. Kebir surul öte kaytalana cevap beribeybiz. Akça çoğultkanda kartoşkaga çoğulsa bolo, andan prosent bolup üstüne akça düşüp durat deyt. Ben surunu düşüngen jokmun. Ayıgrant firmasından üy alıp taşısa bolovu, al жерден aram çıgarat, arak çıgarat da je haram bolup kalavu algan üçün deyt. Ayal kishi okşup aynaga düşse bolovu, negisi şariat boyunca şariatta tıyuu salıngan, birok şartları saktala turgan bolsa, başka zarılçılık bolbay kalsa anda bir urmattуу bir tууганым, бирок шарият боюнча аялдарды ошол башка бирөөнүн байнасына түшкөнгө тыюу салган. Балким ошол учурда байналардагы тартип кыйын болгон үчүн болушу мүмкүн. Бирок аялдар үчүн болуп, мусулман адамдар кожоюндук кылып, ошол жерге тартип сактаган болсо, анда кээ бир алымдар болот дейт. Бирок колдон келсе, жалпы байнага түшпөгөнү жакшы. Аю грант боюнча алар арак чыгарышы мүмкүн. Бирок үй салып сатып аткан болсо, анда сиз акчаңыз адал да, өзүңүздүн акчаңыз адал болгон үчүн сатып алып жашай бересиз. Üy adal boluveret sizge. Колледжде bir gruppada çoğu okugan balдар uçraşkanda kol sunuşat, men ağa kantip жооп berişim gerek. Siz çes berip koyunuz, koldu kötörüp durup. Kol bergen aram. Nikesi çok erkeklerge kol bergen aram. Sizge bir kurbu kızım soru berip jiberdele. Al tömöndөгүчө. Anın karıgan kaynatası bar bolçu. Төшөктө жатканда караган ан ошол курбум. Азыр кайтыш болуп кетти. Анын айтуусу боюнча, чалды эч ким карабай төшөктө жатканда балдары, кыздары ошол курбум караптыр. Кайнатасы өлө ишчү экен. Ар кайсыны сүйлөп курбумду жалган жерден ууру кылып бокточу экен. Ошондо курбум чыдабай анча мынча чаап салчу экен. Ошону ойлоп азыркы жалат күнөө болуп калдыбы деп ошол боюнча aytıp koysanız, özü kere almaganına baylanıştı, uşul sorunu berip civerdi deyt. Tova kılsın, tova kılsın, tova kılsın. Menin inim var, al azır kuşuda 11 yaşta, men inime namaz okugandı yüresem bolovu. Al sürelerde oçattagan, bürok kıyımın hareketini bilbeyt. Men arkamda oku yürense bolovu. Ova bolo öğret, bolo öğret. Yüreç gerek, mildettir. Orus adam musulman emes. Çoğu iştegen biz suğa dem salıp içip жүргөнүбүздү körüp жүрөt da surayt, bizdin baldırga da dem salgan sonra içsek bolovu dep. Şifa boluş üçün dep surayt. Bolot bere vergile. Balkim oşo menen imanга kelip ketet. Marşrutkaga olturganda erkek adam menen tığılışta jakın turup kalуу күнөө эмес. Mayra жоктун иши. Мүмкүн болушунча ошол аялдардын жанына турганга аракет кылуу керек. Joğuluk salınıp namaz okubay жүрse bolo, bürok buyursa okuyum deyt. Joğuluk özünçe par, namaz özünçe pars. Kıyamatta namazdan suralat, namazdan üstü kalgandan suralat. Ana adamlar dalda böyle joğuluk salıp namaz okubay жүрgөн, urmatlı bir tuğanım kıyın. Joğuluktaga salınuu gerek, namazda okuu gerek. Kaynatanın kelinge kıyanattık kılsa kanday bolot? Kaynata kanday milletlerge? Kaynata atada ele bolot. Kaynata oşol gelinge atasınday mahram bolot, urmatlı bir tuğanım. Anın gözünçe жылаң baş yürse gelinge tuğra gele veret. Acılığa çoğu varsa bolu veret. Biro kaynata fasık bolup kol sala turgan bolsan da ihtiyat boluş gerek.
Men tozoktu Allah'tın azabın karın estegende denende de yüreğimde de özgörlüğü yok. Men köp günah kılıp yüreğim katıp kalgamı dep oy gelet. Uşun oylop korkom tozokumum bu dep. Allah'tan senin azabыңды karыңды estegende denem menen sezүүnü tasirlenүүnü ber dep surasam bolop. Albatta bolot. Albatta bolot urmatlı bir tuğanım. Nafil namazlarda sacdada kalağında dua kılsanız bolaveret. Birinci turmuşumdan balam bar, eceleri kelip jatat, balamdı körgözüp turganga mildettim. Ova oşolordun baldары. Al emes balagatqa жетip жанагыда истинча кылганга жарап калганда атасына бергенге милдеттүү, атасы тарбия бериш керек. Ажырашып кеткен учурда балдар энесинде болот. Анан бала истинча кылганга жарап калганда өзү атасына барат. Кыздар балагатка жеткен атасына барат. Ага энеси карай турматты бир тууганым. Атасын сотко берсем болуп, алимент кестиргенге балам биздин колубузда. Эгерде баласын карабай аткан болсо, анда алимент кестирип баласын баксаңыз болот. Menin grupalашымдын аллергиясы болгон үчүн мойнуна карышкырдын тишин тагып жүрөт. Мен айткам андай болбойт деп. Анан мага да бутума кызыл бир нерселер чыкканда мага ошол тишти алып бутумду сүртүп койгон. Ошондо мен да Аллага ширк келтирген боломму деп башымда айткам, болбойт. Ширк болот деп. Ошондо кандай болуп калат деп. Эгерде аллергия чыгып ошо карышкырдын тишинде бир жыт болуп же башка бир нерсе болуп ошондон аллергия кете турган болсо анда ширк эмес. Бирок карышкырдын тиши сактайт деген этикат болсо анда ширк болуп калат. Ала качуу арам. Ала качып кетсе тааныбаган жерге олтурбай койсоңуз эч нерсе болбойт. Олтурбай коюш керек. Allah razı olsun. Ene jönündögi videonu gördük, razı olduk деген bir tuğandarız var eken. Rossiyada ayallar 3 gün yol жүрүп Кытайдан товар алып келет. Жолдо намаз окуу өтө кыйынчылык. Кантип намаз окуйт? Эртең менен алган дараты кечке чейин жетпейт. Мисал аэропортто кантип дарат алат да кантип намаз окуйт деген аял киши ошентип махрамсыз жолго чыкканы туурабы? Ayal kişinin mahramsız yolga çıkkanı tuğra emes. Negizi anam bирок ayla жок dişi olup kalsa anda ayalдар менен çoğu varsa yolda kop saktasa bir jön anan namaz okunga hareket kılış gerek. Жок дегенде sünnetlerin kaltırsa da farzlarını okuş gerek. Buradan kendi daratkana degen bardık jerde var. Bu namazı kiyip alsın dağı anın mas tartıp anan darat alıp namazını okuş gerek. Eğer de tura turgan jesi oturup okusun namazın bирок namazды kaltırgaş gerek. Biri aytat, güya Moskvaga ketken boydan yok deyt. Sabır kılыңыз, dua kılыңыз. Turmuşka çıkkan, bирок kүйөөм экөөбүз bir ay эле жашадык. Бирок kүйөөм эч кандай себепсиз жок болуп кетти. 4 жылдан бери күтүп келем. Talak berilgen emес эмне кылсам болот? Азыркы күндө колумду сурап жуучулар келип жатышат. Бирок талак алыш үчүн дагы күйөөмдү күтүшүм керекпи дейт. Siz барып арызданыңыз ошол милицияларга, анан күйөөңүз дайынсыз жок десе, дайынсыз жок деп буйрук чыгаргандан баштап 4 жыл күтүп кийин турмушка чыксаңыз болот.
Emne sebepten cuma namaz, emne sebepten imenle cuma günü başka namazlardan ayırması deyip Kur'an'da gelgen cuma namaz degen. Cuma günü cuma namaz okuyula degen imenle şonun için imenle okuyulu cuma namazda. Misvaktın pastasın koldansa ordun ötevere öce soğup üçün misvaktın özün koldangon jakşıbı deyip. Misvak alsak ele kurgap kalaveret deyip. Ova misvak tez kurgap durat. Misvaktın özü jakşantkeni bu tişlerde massaj dağılat degen söz da. Atasının küvösü kız balaga nike ötpet degen tuğrabı. O şunu da aytıp жүрөбүз. Atası jagasının ruhsatı yok. Güve nike ötpet de aytıp жүрөбүz. Cesir ayal murastı kандай bölüştürüşü gerek. Kaysı tuğandan ortasında je kimdir murastı bölüp anlanat deyit. Em bu kanda cesir ayal degende küyösü ölüp kalgan bolsa misal üçün mınday da küyösü ölüp kalıp bir balası bir kız ayal kalsa oşol mülüktün 8'den 1'ini ayalga verip anan kalgan mülk 3'e bölüp 2 bölük erkeke 1 bölügü kızga tiyet. Misal üçün. Men Moskvadamın küyöm orusuna baylanıştı ayılda baldar menen. Kalyanlı barda idiş juviштeyim. Elbette alceda arak barda arat kanaga kiriş bir dekada çekişet. Umuvallik içinde. Ben o şerde arat alıp çıkam. Başka bir kişine gece namazlarını da okuyum. Kuptanga bitirdik koşup özünü okuyum. Bu vakittar namaz ettirgan derketir okşop sol butun otursam bolu oron onu niyetim oron nelek bir tapkan akşama dal cevap verip koyunçu değil. Oron hareket kılınız. Ana bu yerde janagıday kalyan bolgon makru albatta. Başka jumuş tapkan hareket kılınız. Tavar menen getesiz. Kolunuzdan gelişince. Atak tapkan akçаңыздардан деп айтыш кыйын. Allah güyöңүзгө şifa versin. Baldarыңызга бактылуулук versin. Kuday talam çoğu yaşagan jeriңe rızkını bergen Kuday nasip kılsın. Akçаңыз арам деп айтыш кыйын, бирок башка жумуш тапсаңыз жакшыраак болмок экен буга караганда. Негизи эркектин bir туугандары энеси жашоого кийлигисе болобу. Менин күйөөм ошолордун айтканынан чыкпайт. Бирдеме десең эле төрт тарабын кыбыла кете бер бар деп баштайт. Дин жөнүндө айтсаң эле өзүң жашай бер диниң менен деп ушул туурабы. Дагы көп нерселер бар. Мен уже сабырым кетип барат. Убактылуу кетип эки жакта болсок болобу, пайгамбарыбыз мисал кылсам эле эмне ошону айта бересиң дейт. Кудай сактасын күйөөңүз балким мусулман эмес динден чыгып кеткен болуш ыктымалы дагы бар, урматтуу бир тууганым. Ова убакыт жашап көргүлө, балким ал динге келип калат, кадырыңызды билип. Менин күйөөм менен ортобузда кичине чыр болуп жатат. Ошону сурайын дегеним, талак жок Кудайга шүгүр. Биздин жашыбыз 30'dan ашып калды. Ort 3 берсе 4'ünü çıkıp жатабыз дейт. Aytor, urmatlı bir tuğandarım, gebir sorular, kaytalangan sorular eken. Menin joldoşum dinden түшүнүк аябай жакшы, бирок майрамдарда туугандарды куттуктап үйгө чакыра берет. Мен аябай кыжаалат болом. Мен тамак жасап берип, аларды коноктогонум үчүн күнөө таап атам деп кыжаалат болом. Ал туурасы жолдошум айтсам экөөбүз да урушуп кетебиз. Эмне кылсам болот? Урушпаңыз. Дуа кылыңыз. Жаңы жылда дагы балдарга белек алып келип, аяз ата болгон оюнчуктар илип коет. Ал жөгө талашабыз. Балдардын тарбиясы кандай болуп калат деп. Дуа кылыңыз. Ордuna gelip bardık inşallah. Hatta aytışpağınız. Men turmuştamın 8 yıl oldu. Başında boyuma bolup düşüp kalan. Oşondan beri bolup jatat. Kolumdan kelgen harekettin barın kılıp jatam. Joldoşum bala bagala desem, rебенок не нужен дейт. Эки окулалык десем, мурда мен бала сатып алгы чактым, машина сатып алам деп машина сатып алган. Эми болсо өзүң иштеп жасатып ал дейт.
Akırkı жарым жылдан beri күнүгө мен жумуштан келгенден кийин качан кетесиң, мен үйлөнөм деп почти күнүгө айтып жатат. Жаңы жылдан бeri Турцияга кет, иште өзүңө үй ал, мен үйлөнөм дейт. Күнүгө кет деген сөз дууга берип жаман депрессия болуп кеттим. Же үйлөнүп тынбайт, ушат эмне кылам дейт. Туугандар менен кеңешиңиз. Eko İslamik Bank'tan kredit alıp tavar alууну колдобой келесиz. Ayrim молдокелер alsa bolot deşet, emne üçün siz karşısız. Ayrim учурда сатып алууга акчаны топтоо кыйын болуп калат. Ошол банк аркылуу алууга товарды сотка телефон туура келет. Түшүндүрүп берсеңиз. Мен каршы болгон жокмун, бирок макулда болгон жокмун. Анткени банктардын өзүнүн шариаттык совет кеңеши бар, урматтуу бир тууганым. Ошолор жооп бериш керек да. Men azыр Bıta bankta ошондо ислам боюнча бөлүмдө иштеп атабыз. Бирок ишке кириши элек, ошого жооп берем. А бирок Эко Исламик банкта биздин муфтийибиз бар. Ал жерде Макбул Дамбыл да бар, ал жерде Жигитал Дамбыл да бар. Ошолор жооп берет. Ошон үчүн ошолордон сураш керек деп айтам да. Анткени ички күнәсын мен билбейм. Жин сыйкыр чыгара турган кары молдокелердин даректерин айтып коесузбу дейт. Бул эмнеде? Тиги Каси мечитинде Нур Мухаммадка баргыла. Иорданияга окууга барууга көрсөтмө бере турган адамдардын телефондорун бере аласызбы? Өткөн сабактарда кайрылганбыз. Университеттин атын тактап айтып коесузбу? Рахмат сизге дейт. Бул боюнча Тариел таксырдын телефонун бере алабыз. Бирок аякта эркектер барыш керек же аялдар махрамдар менен барыш керек болот. Онкология оорусуна эшектин сүтүн ичкен шифа дешет. Бирок аны дайым ичиш керек экен. Муну менен адамга дайыма ичсе болобу дейт. Мусулман адамга. Эгер оорубаса болот деген сөз. Оорубаса болот деген сөз. Биздин жумуштагы дааратканабыздын арт жагы кыбыла карап салыныптыр. Кандай кылсак болот? Эми айла жоктун иши. Smart Reach жөнүндө билсеңиз айтып бериңиз, эчтеке билбейбиз. Ал жөнүндө маалыматыбыз жок биздики. Мен шаарга жумуштап келгем. Жолдошум айылда калган. Сиздин сабакка эртең менен чалып айтпай келдим, кандай болот дейт. Туура эле, анткени шаарга келип уруксат берген, шаарга келишиңизди бүтүргөн, ишиңиздин бир ушулук кошулуп калды иншалла. Агып жаткан сууга дарат алса болот. Kızım töşөккө gündüz деле сийип коет, эмне кылсак болот деп кемпирлерден сурап доктурлорго көрсөтүңүз. Намаз окуп атканда мурдудан суу агып кетсе эмне болот? Эчтеке болбойт. Биздин экинчи турмушум, биринчи тоюмдун талак алган эмесмин. Кийин 8 айдан кийин чыктым экинчи турмушка дейт. Биринчи турмушум экинчи турмушума зыян жокпу. Зыян болот, андан талак алыш керек болчу да. Hem kantip ajrashganingizda ata-enangiz bilsa kerak inshaalloh. Erkeklerge amanat söz var eken aytam erkeklerge inşallah. Men özüm kolgo gül jasap üstüne koyup satsam bolot. Men özüm oranıp жүрөм. Bıyıl kollejni bütöm. Бүтүп иштесем деп жүргөм. Үйдөгүлөр медресеге кирип оку деп жатат, эмне кылсам болот? Пайдалуурагын карап көрүңүз, пайдалуурагын. Murda kulağım teşilgen. Köpten beri sırga takpayım. Sırga takkım kelbeyt. Darat alganda bütöyle kulağıma su girbeyt. Daratım ötpöy sözsüz sırga tağışım gerekpe. Jok, gusul da gana. Gusul alganda gana şol
kulak teşik bolsa teşikti mындай жип менен же жанагыдай сөйкө менен көзөп анан жууш керек болот. Daarатта анын кереги жок. Kızga kuda düşkөндө жарым нике түшөт дейт. Жалганбы, чынбы? Жалган. Тооба кылып, кайра зына кылып, тооба кылып, кайра зына кылган өкүмү кандай? Дагы тооба кылсын. Bir musulman ikinci musulmanın kapır dese imandan çıkıp ketebi. Eğer tigil adam musulman bolsa, musulmandı kapır dese özüne jabışıp kalış korkunçu bar. Kayın yurtuma kelin bolup bara elek. Alat atenem, ey kız, ey bala dep söylösön bolo. Bolo öğret emi. Oşo barıp kelin bolup baram degen söz da. Apam aytat. Çelekteki suyun üstünden jörgömüş ötüp koysa suyunu içken adam asın ölüp alat deçin bu. Bolboğan söz. Tüşü suyunun beti at tünü suyunu açık kalıp gelse şeytan siyet der. İçkenge jarayt birok makruh bolot. Nikesi törülgөн bala tozoku degen söz jok. Oşo nikesi törülgөнгө sebep болгондо tozokko düşөt da. Balada günөө jok. Balada günөө jok. Balada günөө jok. Sizin aytkan sözüңüz taňyzdыгы tуура эмес. Balada ayıp jok. Bazardan jөн эле максатсыз сүмөлөк алып жесек болот. Эгерде атайын Nooruzgardan pişirilgan desem de bolboyt. Anan bilbeseniz alıp jeyi beresiz. Çoğuna tırmaktı jerge jaştaga toğuk jese tırmagın butundagı iri bolup kalat de çınbı. Jok, жалган söz. Birok tırmaktı gömüş gerek. Ayılda ustazım aytkan ayal 4 jerde joruk salыныш gerek. Köçödө, namazda, dastorkon aldında. Dastorkon aldında mahramlar bolsa jalan baş otursa bolar. Jok, bul jan tamak kılgan şaş düşüp kalmasın degen söz. Bolboso mahramlar aldında jalan baş otursa bola beret. Ayal karangı korgonunda jana köçödö joruk sürse jin anın tövbesinden kirip ketip teşebbüs deyt. Endi köçödö жылаңбаш жүргөн болбойт аял карам. Үйүндө караңгыda жүрө берет жылаңбаш. Jin boyunca maselenizi başkalardan soraşınız gerek. Ötte uzun jasalgan suroolorgo janagıday eме kılsaňar jakşı bolot. Telefon koşup koysaňar. Anın bарын okugan kıyın bolup kalat bul jerde. Uzun жазылган suroolorgo telefon nomer koşup koysaňar, oşolordu aytabız. Sizge alıska Fransiya'dan жазып olturan deyip internetten soru geliptir. Allah İslam dini üçün kılgan hareketlerinizi kabul kılıp kıyamet günü tozok notundan saktap öz merimine bölösün. Meni kıcalat kılgan bir soru var. Yaşım 38. Jakında gana atene meni bağıp algandarın bildim. Жаңы төрülgön kezde tayanın eşigin aldına ene söröğüm taştap ketiptir. Tayanem keyin kızı maňa apa bolup çoňoýtup bilim berip Birok 30'ga çıkkanga çeyin hiç narsa aytpay gelişken. Bir tuğan baykelerim var, mahram emes. Başka tuğanlar bardygy maňa çoçun adamlar. Körüşkönde emne kılarımdı bilbem. Antken adat boyunca kuşaktaşıp övüşü alar üçün normaldu. Siler maňa tuğan emesiňer dep aytuga tilim barbayt. Bişkekte çoňoýgonduktan barыбыз naň sezimiz, oý jügürtübüz ötele swobodny. Orus bolgondory menen meni bir tuğanda jakşı görüşöt. A men bolsa sırdy bilgenden keyin jan düýnem ordunda emes. Elbette düşünüyorum. Kıyamet günü Bart taşıka çıkar.
Бирок bir жолу түш көрдүм. Тууган энем мага кат жазып издеп жаткандай. Суроо: биологический ата-энемди табуу зарылбы? Мен баланчаны кыз деп жүрсөм, ал киши мага чоо үчүн махрам да эмес. Кызык нерсе, мени багып алышканда бир кошуна эжеге эмизиптир. Менин тайенем. Ал эже эгиз эркектер төрөптүр. Кыргыздардын караңгылыгын караңыз, кийин мен ошол эженин бир баласы турмушка бере чыгам. Баары бир эмчектессиңер деп. Кудайга шүгүр. Аллахым ислам динин бизге түшүндүрүп, караңгылыктан нурга чыгарганына. Акырында сизден Аллах ыраазы болсун. Болуп жаткан сынооңуз сиздин ыйманыңызды бекемирээк кылсын. Дейт звуковое сообщение дейт. Муну интернеттен келгендердин бардыгына өздөрүнө жооп беребиз, урматтуу бир тууганым. Аларды бул жерде окуганын менче кажети жок. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Kudayım bakıt tağlay versin. Bir rahmet ya Erhamer Rahim.